Ne ulažite novac koji niste spremni izgubiti. Ne ulažite novac koji vam je potreban za režije, školarine, životne troškove općenito. Ma koliko puta ste to čuli. U ovom videu osvrnut ćemo se na ovu već pomalo otrcanu frazu primijeniti na kripto, ali kroz jedan drugačiji pristup. Spremni? Idemo! Pozdrav, ja sam Dejan, vaš online kripto suputnik, dobrodošli u Kripto evoluciju. Da odmah pređemo na stvar, mislio sam da nikada neću snimiti ovakav video, odnosno da neće biti potrebe, ali jednostavno se osjećam dužnim to učiniti. Zašto? Pratim malo objave na Twitteru i ono sve puno moj portfolio za puta 10, za 50, za 100x, za 1000x i to je sve ok. Bolje sada dok su cijene niske nego kad budemo u vrhuncu bula, pa onda dragi influenceri razjapljenih čeljusti najavljuju neke nenormalne cijene, no da se vratimo mi ipak na problem. Dakle, problem je što se većina tih projekata, kriptovaluta, tokena, kako god želite da ih nazovemo, upravo zbog veće atraktivnosti prezentira kao novi 100x, 1000x i tako dalje. Moje pitanje glasi, jeste li spremni taj novac koji ste u tom momentu odlučili ili uložili u neku kriptovalutu jednostavno prekrižiti da toga više nema? Da li možete to podnijeti u samom startu i reći samom sebi, to je novac kojeg više nema? Ode, ispario. Dakle, ne ono jednom kad moj coin napravi 10 ili 100x, ja ću to i to. Ili samo da napravi 5x i ja sam na nuli i tako dalje. Dakle, nitko nije rekao da vi nećete uspjeti napraviti određene povrate. Jednako kao što se mogu dogoditi krahovi najvećih, tako se mogu dogoditi i najveći uspjesi onih malih. Ali da ponovim, jeste li spremni reći samom sebi da nema više tog novca kojeg ste uložili u kriptovalute? Dakle, pokušajte sa obrnutim pristupom i umjesto da sami sebe uvjeravate zašto bi neki projekt uspio, pokušajte si dočarati i opciju što ako projekt ne uspije. Zašto bi mogao ne uspjeti? Koji su rizici? Kad promijenite pristup i kažete samom sebi razloge zašto određeni projekt neće uspjeti ili ne u toj mjeri koju ste zamislili, lakše ćete mentalno podnijeti eventualni gubitak, shvatiti da ste ciljeve postavili previsoko i biti puno objektivniji kod prosudbe oko projekta u koje ste uložili. Jer, htjeli mi to priznati ili ne, u većini slučajeva kad uložimo u neki coin postanemo dosta subjektivni. Zato općenito kad kažu ne ulažite novac koji niste spremni izgubiti, pa ljudi moji, ja ne znam tko ulaže sa namjerom da bi izgubio i svaki gubitak jednostavno stvara gorak okus u ustima. I ja prvi ne volim gubiti, pa ni najmanje iznose, ali ovaj pristup će vas učiniti puno realnijima. Što mislite o ovom pristupu? Evo, pišite mi svakako u komentarima. Ukoliko već imate takav pristup, svaka čast, meni je trebalo dugo da to uspijem napraviti. Ukoliko vam je video bio koristan, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!